Ayaw, afaka ao faro malaky. Alaka fagnapiara Aya Fred wa uya ia. fanondragny. Manday panjakana sniper zay ao. Nandiaha reo force ny base polaire reo nanafika anay antanàna eto nandiaha kilivalo egny nangoro fanagnany kilivalo manontolo fanagnany mazoto lafa rozy zao nagnegny nanambotsy olo ze olo nanao barazy maly zao tagnalagny sy nambotsindrozy nefa tsy tratsy olo reo misy efa daigny olo tiandrozy sy nambotsy ka ankilivalo egny isamboroindrozy voalohany lafa tsy nitratsan-tragno olo nahorondrozy ny fanagna agnatiny tanà eo eo voalohany aomby efapolo valo amby gnisany nahorondrozy gnakoho vorotsiloza garade vary niketrehin-drozy ambinagny telo ao tena niketrehin-drozy farany ino raha natao bakeo lasa gny fogon'olo iabiaby manongo baka ankilivalo agny nangalandrozy fanagna eo bakegny nanoto any benetsy etoy samby nitsikansivy aby amizay asaririaky benetsy ankilimaliniky antapoaky jusque agnandrano be agny nitsiokansivaka zay mahatonga barazy ataony anandroany toy io za eto lay latseriky anako ity aty ity teraka misy jabely zahay misy setroko amizay raha io militsy antrano atoy ay lay jabely vovola raiky ka manao io moa zany ny resaky opération aloha tsy dirana eto fa araky ny resan'ireo gendarme sy miaramila reo hoe iraky ny base polaire mitady le olo nanao barazy tagnagnala maly de ze raha zay zany mahatonga ny fokon'olo teza amizay satria amin'ny alalan'ny base zany ro nanamborandrozy an'ireo olo fa tsy hitasy tao Misy barazy zany no maly. eny maly zany izy barazy tagny amin'ny ala zay tandrany base polaire io De nisy mahatonga fokon'olo tezy satria tsy amin'ny alalan'ny hoe opération zay ataondrozy fa amin'ny alalan'ny fanomeran'ny base polaire mihitsy no ataondrozy de zay mahatonga ny fitambana teza amizay raha zay